Muraho neza abanyarwanda, banyarwandakazi. Nyuma yo gukora ubushakashatsi kuri zimwe mu mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki ndetse n'iziwushyirwaho nka YouTube, Spotify, Billboard ndetse n'izindi, natangajwe n'uburyo kuva mu mwaka wa 2015 umuziki nyarwanda umaze kugera ku rundi rwego. Ibi bishimangirwa neza n'uburyo indirimbo z'abahanzi nyarwanda zimaze guca uduhigo mu kurebwa cyane. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe top 10 ivuguruye y'indirimbo 10 za mbere zimaze kurebwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Ese wowe urumva ari indirimbo iri bwegukane umwanya wa 10? Ku mwanya wa 10 turahasanga indirimbo bita Katerina. Indirimbo bita Katerina ni indirimbo yakoze amateka, yasohotse mu mwaka wa 2017 kugeza ubu ikaba imaze kugira views zirenga miliyoni 15 ku rubuga rwa YouTube. Ibi bikahita byerekana ko Bruce Melody ari umuhanzi w'akataraboneka, umuhanzi wanditse amateka, yerekanye ko umuntu ashobora kuva kuri zero akagera kuri hero. Umwanya wa 9 turasanga indirimbo y'umusore udasanzwe hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, usanzwe izwiho kuba ari umuproducer ndetse n'umuhanzi wabigize umwuga, akaba ari indirimbo Tombe imaze kugira views miliyoni 16 ku rubuga rwa YouTube. Ibi byerekana ko impano y'umuntu naho itamugeza. Uyu musore ejo bundi akaba yanatwaye igihembo cy'umuproducer ndetse n'umuhanzi wa mbere hariya muri Nigeria. Ibi byerekana ko umuziki nyarwanda utakiri loko, ahubwo umaze kugera ku rwego mpuzamahanga. Niba abahanzi bacu basigaye batwara ibihembo mpuzamahanga biba byateguwe ku rwego rwa Afurika ndetse n'urw'isi muri rusange. Ku rutonde rwacu turukomereze ku ndirimbo ya 8, aho turahasanga indirimbo Queen of Sheba ya Meddy. Iyi ni indirimbo yakuruye abantu benshi kugeza aho yageze views miliyoni 20. Uyu Meddy asanzwe azwiho gukora video zifite high quality, video zigaragara neza, bikaba ari na bimwe mu bituma Meddy agira views nyinshi ku rubuga rwa YouTube. Ikindi ugomba kumenya kuri iyi ndirimbo ya Meddy ni uko yasohotse mu mwaka wa 2021 ubwo Meddy yari akimara gukora ubukwe n'umugore we. Ku rutonde rwacu turukomereze ku ndirimbo ya 7, ikaba ari indirimbo y'umuhanzi ukomeye cyane hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, mwite One of a Kind, yakoranye n'undi One of a Kind, Diamond Platnumz muri Tanzania. Akaba ari indirimbo wayo na views miliyoni 28 ku rubuga rwa YouTube. Bikaba byarahise bishimangira ko The Ben ari umwe mu bahanzi ngenderwaho muri iki gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'uko ari we muhanzi wakoranye collab na Diamond Platnumz. Ibintu byari byarananiye abahanzi benshi ba hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ku rutonde rwacu turukomereze ku ndirimbo ya 6, akaba ari indirimbo Fou de Toi ya Element afatanyije na Roskana ndetse na Bruce Melody. Akaba ari indirimbo yanditse amateka bitewe n'uko kugeza ubu imaze kugira views zirenga miliyoni 32 kuri YouTube. Ikaba imaze imyaka 2 isohotse kuko yasohotse mu mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 5 turahasanga indirimbo ni Mekupa Yesu ya Ambassadors of Christ. Indirimbo imaze kugira views zirenga miliyoni 37 ku rubuga rwa YouTube. Ibi bigashimangira neza ko umuziki nyarwanda utamaze gutera imbere muri secular music gusa, ahubwo no muri gospel byamaze kugeramo, aho indirimbo igira views miliyoni 37 ku rubuga rwa YouTube ari gospel. Ku mwanya wa 4 turahasanga indirimbo Dusoma ya Meddy afatanije n'uwo bita Otile Brown w'umunya South Africa. Iyi akaba ari indirimbo imaze kugira views zirenga miliyoni 43 ku rubuga rwa YouTube. Ibi ngibi bitabishimangira ko Meddy ari umuhanzi w'akataraboneka u Rwanda rwigeze kugera. Abantu benshi bakaba barababajwe n'uko Meddy yavuye muri secular music akajya muri gospel. Gusa Meddy yakoze amateka atazigera akorwa n'undi muhanzi w'umunyarwanda, bitewe n'uko ari we muhanzi wakoze indirimbo kandi zikagira views nyinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda mu gihe gito. Ese urumva ari ihe ndirimbo ishobora kuza ku mwanya wa 3? Let's go. Mwanya wa 3 turahasanga indirimbo My Vow ya Meddy. Iyi ni indirimbo yakoreye umugore we akimara gukora ubukwe, ikaba imaze kugira views miliyoni 55 ku rubuga rwa YouTube. Bitewe n'uburyo iyi ndirimbo yagendaga ikoreshwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, yaba mu makwe, ama blood shower, byatumye iyi ndirimbo ipushinga irazamuka igera kuri zira views miliyoni 52 ku rubuga rwa YouTube, ndetse binasiga byerekanye ko Meddy ari umuhanzi w'akataraboneka u Rwanda rwigeze kugira. Kuko ngira ngo niba mwumvise uru rutonde, Meddy yagiye yigarukamo inshuro nyinshi, byerekana ko Meddy ari umuhanzi uri ku rwego mpuzamahanga. Ese wowe urumva ari iyo ndirimbo ishobora kuza kwegukana umwanya wa 2? Ku mwanya wa 2 tuhasanga indirimbo ya gospel, ni indirimbo y'umuhanzi w'akataraboneka uyu bamwita Israel Mbonye ku ndirimbo yise Ni Nasiri naye Yesu nanifanya niwe jasiri. Indirimbo imaze kuzuza views miliyoni 92 ku rubuga rwa YouTube. Ibi bikaba byarerekanye Israel Mbonye ko atari umuhanzi ukiri loko, ahubwo
ubuhanzi bwe bumaze kugera ku rwego mpuzamahanga, amaze kuba umuhanzi wa international. Umva ari yihe ndirimbo igiye kwegukana umwanya wa mbere mu ndirimbo zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube z'abanyarwanda. Iyi ndirimbo nanjye mfite ubwoba bwo kuyivuga, ni indirimbo idasanzwe, ni indirimbo yakoze amateka. Iyi ni indirimbo y'umuhanzi w'akataraboneka, ni umutungo n'ubutaka, ni essence ni gaze, ni indirimbo Slowly by Meddy, indirimbo imaze kuza views miliyoni 132. Urabyumvise neza, indirimbo imaze kuza views miliyoni 132, ikaba yarasohotse mu mwaka wa 2017. Meddy yerekanye ko umuziki nyarwanda umaze kugera ku rundi rwego, yerekana ko ari umuhanzi w'akataraboneka, ntawe uzigera amusimbura nk'uko yaririmbye ngo ntawamusimbura. Akaba ari nayo ndirimbo idusoresha icyegeranyo cyacu. Wakoze kuba nanjye, ikindi kandi nibagirwe gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro nk'ibi ngibi. Wow.